Goran, aktivacija prkosa duha kao ključ mentalnog zdravlja. Evo, najprije želim se zahvaliti Bogu i za ovu mogućnost i za ovaj kongres i naravno moja profesorica, zahvaljujem se i njoj što mi je omogućila da danas imam i svoje izlaganje. Kao što ste već čuli, moje ime je Goran Gogov, dolazim iz Makedonije, radim kao psiholog u osnovnoj školi. U braku sam sa Elenom i otac sam dvoje djece. Dozvolite mi da se ukratko osvrnem na lični put koji me je doveo do logoterapije, pravca koji je utemeljio Viktor Frankl. Moj susret nije započeo u učionici, već kroz lično iskustvo tokom hodočašća u Poljskoj, kad sam imao priliku da se susretnem sa svedočanstvima ljudi koji su preživjeli najteže stradanja u koncentracionim logorima, a koji su uprkos svemu uspjeli da sačuvaju smisao, nadu i veru. Ta sposobnost čoveka da u najtežim okolnostima pronađe unutrašnju snagu ostavila je dubok utisak na mene. I nedugo zatim u Zagrebu sam se susreo sa deljima Elizabeth Lukas, koju smo danas puno puta spominjali, jedna od najbližih saradnica Frankla. Kroz njene knjige dodatno sam produbio razumijevanje logoterapije kao pravca koji čoveka posmatra kao biće usmjereno ka smislu. Upoznajući se sa ovim pristupom, spoznao sam i nešto duboko lično, da je potreba da pomažem drugima duboko ukorenjena u mojoj porodici i zato bih ovo izlaganje posvetio svojim delovima. Jednog sam imao priliku da upoznam, on je inače iz Srbije, čovjek dostojanstva i tihe unutrašnje snage. Drugog nisam upoznao, ali je ostao upamćen kao čovjek koji je nesebično pomagao drugima. I ovo izlaganje nek bude u njihovu čast, ali i kao podsjetnik da uprkos svim okolnostima čovjek uvek može da pronađe smisao. Struktura prezentacije će biti, znači kratko ću samo jedan uvod s obzirom na vremena koje imamo i onda ćemo imati praktični doprinos i jednu noetičku tehniku, vežbu ćemo napraviti zajedno. Poslije ćemo vidjeti teorijsko uporište logoterapijske prakse i na kraju operacionalizacija prkosa duha, još jednu vežbu ćemo napraviti svi zajedno i ćemo razgledati zaključak, odnosno arhitektura nepotrebljivosti i etika smisla. U ovom izlaganju istražujemo transformativni put od pasivne relevancije žrtve do aktivne pozicije pobednika, oslanjujući se na principe logoterapije i egzistencijalne analize Viktora Frankla, gde primarni fokus je na aktivaciji prkosa duha. Ono što je urođeno kod nas kao kapacitet za zauzimanje stava, duhovno suprotstavljanje traumatskim okolnostima. Polazeći od te teze da duševne rane ne smeju definisati čovekov identitet, rad povezuje teorijske osnove, noetičke dimenzije sa praktičnom primjenom u savremenom terapijskom kontekstu. Znači, danas ne stojim samo kao logoterapeut ovdje, pod supervizije, koji praktikuje jednu metodu, već kao i zagovornik i svedok one najdublje, često nevidljive ljudske snage koju je Viktor Frankl imenovao našom noetičkom dimenzijom. Glavna tema je smisao kao temelj mentalnog zdravlja, gde nije samo teorijska postavka, to je egzistencijalni imperativ, na što smo dužni da se zapitamo šta se događa kad se taj temelj zatrese. Šta se dešava kad trauma, poput razornog zemljotresa, poruši sve ono što smo gradili. Kada se svet kakav poznajemo sruši, dalje u čoveku ostaje išta što je zdravo, netaknuto i uspravno. U svetu moderne psihologije često čujemo da smo mi determinisani. Govore nam da smo proizvod svog djetinjstva, rob svojih neurona ili žrtva svoje biohemije ili socijalnih okolnosti. Ali iz logoterapijske perspektive možemo reći da je čovjek biće koji je konačno determinisano samim sobom. Mi nismo samo naša psiha i telo, nego smo već nismo samo nešto, nego smo i neko. Gde nas logoterapija uči da
ključnoj distinkciji. Trauma je događaj koji brutalno ranjava našu psihosomatsku ranu. Znači, ona ostavlja ožiljke na sećanju, remeti naš nervni sistem i ledi naše emocije. Međutim, nema ključ od naše duhovne jezgre. Ona nema pristup onome što Frankl naziva duhovnim preostalim delom. Tamo u tom svetom prostoru našeg bića mi nikad nismo samo žrtve, čak i kad su nam oduzete sve spoljašnje slobode. Ostaje ona posljedna i najvažnija. Sloboda da zauzmemo stav prema sudbini. Zašto kažemo da je čovjek biće odgovora? Zato što egzistencijalna analiza preokreće osnovno pitanje života. Mi ne pitamo život šta mi još duguješ ili zašto si mi ovo radio, već umjesto toga shvatamo da je život taj koji postavlja nama pitanje. Svaki traumatični događaj, svaka kriza je zapravo pitanje koje nam stvarnost upućuje, a mi smo ti koji moraju odgovoriti. I ne odgovaramo rečima, već svojim postojanjem, svojim odlukama i svojim delovima. Odgovornost je sama suština našeg bića. Biti pobednik u logoterapijskom smislu ne znači magično izbrisati bol ili ignorisati rane, jer već to bi bilo kao neko poricanje. Već pobeda znači da mi ta bol nadrastimo. Znači da aktiviramo onaj veličanstveni paradoks koji zovemo purpose duha. To je ona metafizička snaga koja čoveku omogućava da kaže sudbini u lice: možeš me slomiti fizički, možeš me psihički mučiti, ali uprkos svemu tome ja biram šta ću sa tom patnjom učiniti. I smisao nije nešto što izmišljamo da bi nam bilo lakše, već je nešto što otkrivamo kao objektivni poziv. Evo, danas ćemo zajedno istražiti kako tu duhovnu iskru pretvoriti u plamen koji leči. Jer čovjek nije samo biće koje pati, već biće koje je sposobno da tu svoju patnju transformiše u ljudsko postignuće. Pozivam vas sad da odbacite ulogu pasivnog posmatrača svoje sudbine i da zajedno pronađemo tu tačku u nama koja je jača od svega što nam se dogodilo. Sada ću vas zamoliti da napravimo zajedno jednu vežbu, da se smestite udobno, jer smo već postavili teorijski temelje našeg razumevanja i da ovo znanje na neki način pretvorimo u jedno lično iskustvo. Možemo svi zajedno da se smestimo udobno, da osjetimo podlogu koja nas drži i polako da zatvorimo oči. Udahnite duboko i izdahnite polako. Otpustite napetost iz ramena, vrata i lica. Udahnite još jednu i izdahnite. Sada zamislite ispred sebe jednu tešku životnu situaciju. Možda nešto što vas već dugo opterećuje ili snažnu emociju koja je još uvek prisutna. Ne potiskujte je, dozvolite joj da se pojavi. Osjetite njenu težinu, priznajte je, recite u sebi vidim. Sada u skladu sa logoterapijom napravite unutrašnji korak unazad. Zamislite da niste potpuno sjedinjeni s tim bolom, već da ga posmatrate. Postoji deo vas koji pati i postoji deo vas koji posmatra. Ono što posmatra je vaš noetički duhovni centar. Taj deo nije povraćen. On nije slomljen. Taj deo samo svedoči.
останете у тој позиции посматрача. Приметите, ви не сте само оно што вам се дешава. Ви сте и онај кој види тоа што се дешава. Поновите у себе, ја имам бол, али ја нисам тај бол. Ја имам страх, али ја нисам тај страх. Сада осетите простор измеѓу вас и те емоции, чак и ако ја тај простор е ваша слобода. У njemu лежи могучност за став, избор и смисъл. Дишите у тај простор. Пустите ga да се шири со сваким дар. Тоа е место где се раѓа људска слобода. Да изаберемо став према ономе што не можеме да промениме. Осетите свој унутрашни усправност, вашу духовну стабилност. Сада полако вратите свест у просторiju, померите прстен, осетите своје тело и задржите овог унутрашнeg посматрача уз себе. Он е ваша унутрашня тачка слобода. Увек доступна. Дубоки удах и можете отворити очи. Онако што смо кроз ово вежбо осетили на неки начин свог ноетичког средишта, морамо се запитати како ту тишину претворити у снагу која менја стварност. Така да прелазак и спасивни улоги жртва у активна позиција победника не е ствар само позитивnog размишљање, веќе е ствар и онтолошко преократ. Тај пут се ослања на три фундаментална стуба логотерапија и екзистенцијална анализа, кои ќе му сада кратко само разгледаме. Као логотерапеути, ми овде уводимо клучну формулу. Ја нисам мој организам. Односно, травма нас често претвара у објекат да поставимо случај и диагноза, можда некати жртва, меѓутим, кроз само одмицање ми активирамо свој духовни субјект. Оно што Франкл назива духовним снагом пъркуса. Почиње управо овде у способност да се дистанцирамо од собственог страха, собствени депресија или собствени прошлости. Када кажемо ја имам панику, али ја нисам та паника. Ми стварамо едно пукотину у детерминизм. У тој пукотини се раѓа и наша слобода. Тој е на неки начин прелазак са бити воđен, наголема или траумом, на бити онај кој води. Други ступ као трагичен оптимизам и вера у смисъл, упркос срушевина. Односи се на Франклов концепт трагична тријада кој чине бол, кривица и смрт. Како остати оптимиста када е бол неизбежен? И логотерапија нам не нуди ефтину утеху, веќе трагичен оптимизам. Тој е оптимизам кој е заснован на смисла, а не само на среќа. И така можемо видите да патња ние постаја достигнуче кроз начин на кој ја носим. Кривица се трансформише кроз промену и одлуку за боље сутра и пролазност живота постае поттицај да сваки тренутак испунимо вредниччу. Екзистенцијални вакуум, кој е корен многих ментални болести данашница, настаја када е човек превише окренут себе, својим ранама, својој потрези за среќом, свом его, али смисъл се не налази унутар нас, као некакав орган, веќе он е транссубјективен. Он нас чека у свет. Бити победник значи проначи своје зашто. Смисъл може бити у стварању, например, неки радове, у доживљају као љубав, уметност, природа или у ставу према неизбежни пат. Када пронаđemo задатак кој само ми можемо испунити, или особу кој смо незаменљиви, ми напуштамо затвор собствена травма. Тада само надрастање е лек против очаја, jer nas podsjeća da smo potrebni svetu. Kako je Frankl često govorio da sreća mora uslediti
ona se ne može juriti i ona dolazi samo kao nus proizvod ispunjenog smisla. Sada kad smo razgledali one 3 stubova i kad razumemo 3 stuba na kojima počeva naša sloboda, vremen je da ih ujedinimo u jedan čin volje. Pozivam vas da još jednom, posljednji put za danas, zatvorite oči. I opet ćemo, kao i na prethodnoj vježbi, da udahnemo duboko i da osjetimo kako vazduh ulazi u samo središte našeg bića. Izdahnite sve svugdje. Sada u sebi pronađite jednu tešku tačku. Bol, strah, nepravdu ili možda ograničenje koje vas opterećuje. Ne bežite od nje i pogledajte je direktno. U logoterapiji ne čekamo da bol nestane da bismo živjeli. Mi živimo uprkos njemu. Iz dubine svog bića, iz vašeg unutrašnjeg noetičkog jezgra, pripremite se da odgovorite. Taj odgovor je jedna reč. Ta reč je uprkos. Izgovorite je u sebi. Uprkos. Recite svojoj patnji da boli, ali uprkos tome ja biram smisao. Svom strahu recite tu si, ali uprkos tebi ja koračam dalje. Recite prošlosti. Dogodila se, ali uprkos tebi ja stvaram svoju budućnost. Osjetite kako se u vama budi otpor duha. I ovo nije neki optimizam, već je unutrašnja sloboda koja stoji iznad okolnosti. Ne čekate da život postane lakši. Vi mu odgovarate svojim postojanjem. Zapamtite ovaj osjećaj da vaša uprkost je vaša unutrašnja osobina. Sada možemo polako da vratimo pažnju na telo, na prostor oko sebe i ponesemo tu reč sa sobom. Duboko udahnemo, izdahnemo i možemo otvoriti oči. I kao zaključak u ovoj temi, evo, naša misija nije da pružamo recepte za sreću, već da budemo svedoci neuništivosti ljudskog duha. Da pomožemo pojedincima da čuju životna pitanja i da na njih odgovore svojim djelima, ljubavlju i pre svega svojim stavom i da je mentalno zdravlje sposobnost pronalaženja smisla uprkos patnji. Posljednja reč pripada slobodi i nek nam ovaj kongres bude podsjetnik da nijedna trauma nema posljednju reč, već da posljedna reč pripada našoj slobodi da iz najdubljih ruševina izgradimo arhitekturu otpornosti, kao što je Frankl učio. Da čovjek je biće koji je izmislilo gasne komore, ali je u njih ušlo i uzdignute glave sa molitvom na uzdu. Na kraju vas pozivam da iz ove sale izađemo ne samo sa novim znanjima, već sa dubokom verom u uprkos duha, kako u našim klijentima, tako i u nama samima. Hvala vam na pažnju.